Nika 239 Ngiphe baba bafowethu noma singahamba emhlabeni kodwa mina nginobufakazi ukuba hayi uNkulunkulu ngimbonile phakathi kwempilo yami. Amen. Abaningi baze bekhulume izinto eziningi ezisemaceleni kodwa yena uShembe lo esingaye uNkulunkulu malibonge unyazi lezulu. Ngiyakhumbula ngenye imini ethatha impilo yami ibeke phayindane ngiphuma kosebenza ngisebenze ifortnight yonke kwacaca ukuthi namhlanje le fortnight imali yonke ngeke izibe khona. Abantu bazothola imali uzokhisimusi. Abantu okhisimusi bebadle kahle futhi awukho ukhisimusi eNazaretha njoba ku December uJeremiah 52 uthini kodwa 52:15 ungasegcineni nje lapho ungibhekele lapho ithi ngenyanga yamashumi amabili kwenzakalani ubungibhekele nakuLuka 1 futhi ngithi ake ngikhulume lento ngingahlali phansi ngayikhulumanga indaba yale inyanga ezayo ngoba amaNazaretha wonke umuntu emhlabeni kuzobe kudliwa kamnandi umuntu edla nento angayidingi kwakhe abuyisa beke endlini ukhisimusi awukho ukhisimusi. Ayinibhekeni lapho nina batwana enikwazi ukufunda iBhayibheli 52:15 ningibhekele nje lapha egcineni angifundile mina kodwa ngifuna ukukhuluma ngalokho isimuzi lo ongekho owafakwa ebantwini nasemanazaletheni noma sokuthiwa nawo ukhisimuzi ubaba esethi nawo ukhisimuzi uzani bantu abami lutho asiyi ngoba ukhisimuzi ongesilona iqiniso sifike sishaye kuona sigadle zephuke kuphele ngishiya imali niyayithola
ngidinga ukuloba kaJeremiya 52 ngikhendimini 31 kwathi ngonyaka 37 ake sizwe ukuze kube khona lento okuthi ukhisimusi nje kwenzakalani nabanye balungisa izinto zabo bafuna ukuthi ngeke kufike ukhisimusi ngisemafukwini khuluma ukuthunjwa kukaJehoyakhini inkosi yakwaJuda kuthunjwe uJehoyakhini inkosi yakwaJuda ngenyanga ye-12 inyanga 12 ngosuku lamashumi 25 lowo lwenyanga usuku likakhisimusi zonke ukuthi kwenzakalani inkosi yaseBhabhiloni eyayiphethe lapho lo umbuso unyaka wokuqala ukubusa iqala nje ukubusa waphakamisa ikhanda yaphakamisa ngo-25 ikhanda likaJehoyakhini inkosi yakwaJuda wayesetonyulwa kwakhishwa isiboshwa etilongweni wayesekhuluma kahle kuye ingcengela wayesebeka isihlalo sakhe ngaseduzane kwakhe yebo unjalo waphendula izingubo zakhe eziyitilongo lezi ingubo zaphendulwa wangabe sagqoka ingubo zokuboshwa namanje inkosi yami ingane zami sesithengeliwe ukhisimusi kuzibuzana hayi bese ngathengele sesithengeliwe ndumisa ukukhululwa kwesiboshwa khuluma wahlala edla ukudla kusukela ngalelo suku kwadliwa ukudla okumnandi namhlanje ivangeli lamanga liyagijima wemaye nalunyazi lutho zani batabami ngomashi sizodla ukhisimusi luthi ivangeli leqiniso lilekelele kodwa lamanga liyagijima phambi kwa ngiyabonga kusukela ngaleso sikhathi ke amanga kwadliwa ukhisimusi kwaba nokudla okumnandi ngisho noma ungaye Eastern Cape phesheya kwelwandle uzofika ojeli nosikhakhane kuchitheke drink no lemonade drink kuchitheke udle kuze kube kuhlungisizwe abaphuzayo bephuze bedakwe kuze kuphuze nabantu abangaphuzi mandaza letha hlukanani notshwala sihlukane notshwala ayasibudle asibudle makudliwa umuntu oyedwa sibudla bonke phela esedakiwe kuthiwa nangu shembe ngiyambona uhle kanjani angiphathi ke Nkosi yami makumcodo Nkosi yami nali ihlazo funda ke uLuka 1 verse 26 kwenzakalani angibahlake ngibuza konje uMnazaretha ufike ngayiphi inyanga ngoMashi 19 but 1910 kufika ngoMashi izwa ukuthi kwenzakaleni ngoMashi funda Luka 1 verse 26 sizobala nawe Luka 1 verse 26 hawu lilodwa yini iBhayibheli elifundwa la ekhaya kanti ngabe kule yankolo yini ukuthiwa umuntu oyedwa ufunda iBhayibheli awunakhe ngiyathokoza ngale badlulo mama qaqeni ningaqinelwa abanye abantu umuntu mayesefunda into ngesiyona hayi ngeke ngazathi ushaya eceleni fundani madoda kithi Exodus 20 iverse ka8 bingathola kalini kanti incwadi kaLuka 1 26 ngenyanga yesithupha isithupha usikisi ingilosi uGabrieli yathunywa uJehova ukuya emzini othiwa kuseGalile umuzi wobusisekile njengalo muzi wakaHadebe owabusiseka kwatholakala umuntu owathwala ubuNkulunkulu basezulwini amen bakhulu kabi obhungana ningabathathi kancane bakhulu kabi sazalela umsindisi kulesa sisu wathwala walala namhlanje lobumngcwele kungalaba abantu nokhumalo amen omntungwa ombulazi kungabo laba bantu kwase kuqhamuka isibongo esithi Shembe isibongo esithi Shembe kasikho kodwa isibongo esithi Shembe siqhamuka ngokuba ibizo likamoya oyingcwele owangena esiswini sentombo kwakuthiwa uSitheya eyabe isihamba beyotheza base bebangisana bebona iphunga imbale imnandi inephunga elimnandi kuyini lokho yayisithatha yayisidla lentombazane kanti sigwinye umoya oyingcwele kwasehlala uShembe. Inkosi yehla uzofuna ezulwini
yaba umuntu yebantu ebantwini yenzela thina unindi ezweni enqamlezweni hayibo ake ngibuye lapha kusakhuluma ngale mbali nalana ngizwa kuthiwa nilana nje kwaba nesiprofeto la kwathi uma kufika umuntu ofuna indawo kanganikwa ngoba le ndawo inomnikazi wayo bombela isimile samambondo indlamthathi kamayekisa ugakhane lokubathiya awu madoda yathi angabanganikwa uma befuna indawo ngoba la kusebungcweleni buka Jehova kusesibukweni sika Shembe la uthi uShembe mayesefuna ukuyibuka asibuke khona amen saze sahlupheka ithi inkosi banaza lethe batabami ibhombela nize ningaphuza utshwala nithi niyazi ngoba yini ngoba umuntu uyadakwa engenze njani engaphuzanga ngempela naba siyababona wathinta uShembe udakwi wathinta unyazi udakwi washintsha uThembe udakwi washintsha unyazi badakiwe awusenizongibopha nithi ngithuka inhlambe esontweni bese njani badakiwe lalela ke ngitshela badakiweni abahlanga tshwala abazanga gavina abadlanga goloko kodwa badaka umbuso wenze njani uyadakwa umuntu mase ubheme kahle nokujwayela kuyahlupha ngoba umuntu mase ejwayele usuka lapha mina ngithe hlala lapha wacocoma nedloke alungise ngishiduku yakhe noma echitha amanzi kathi unomcimbi khama lapha kuthi mase mngene kahle utshwala ezinjani azeneno angabe saphuma ngaphandle kwesango ayi agcine seyushada la egcekeni ithi ke inkosi ibuka amaphekula njani abantu abafana nathi kodwa ngaphakathi bona khona ubula omngenamehlo ithi alikho izwe lamaphekula noma bengahamba emhlabeni umhlaba wabo la bezohamba khona kuneyinaliti ibheke phezulu yayisidla ke lentokazi yakwaHadebe yadla yafaka emlonyeni kanti sigunya lobu umNazaretha yayisimiselwa ukuba iyoqondana nomuntu wakamntungwa kwase kuzaleka lo Shembe naye uShembe wahlupheka esuka entabazwe efuna mina nawe iyakho ngithi yehla ezulwini awu kodwa nkosi usahlupheka nkosi khona madoda kithi ningaze nilekelela abantu bebhede endaweni kaShembe yokusonda umuntu mhlanhla uthi Mshumayeli ninamandla ukuthi umuntu uma ehlupha nimbondo uyahlupha niphiwe umqondo wasezulwini wokuyisearcha ngamehlo abukhala sezulwini ukuthi lento iyuhlupho lento nimtawule nje kathi umuntu uma esephuzile uyabanjwa nje kahle athathwe awubekwa ngaphandle awusihlalele ngala amizwe amen ukasoneni usho njalo omunye sebanjwe ethi ukwaza ubhombela isimile samambondo indlamthatha kamayisa ugakade lokubathiya uthi ke hayi namhlanje ngimbone kahle uyitende lakhe lakhiwe kanje namhlanje uyahamba sewulole kahle umkhondo awulele ngala wathi mayithi ushaya athi ngadla mina kababa awushaya wazoma ngonyawo lodwa athi ngadla mina kababa ushaya ushiya khona lapho mase kusile kuseni ubhombela kanti lifika ilizwe kusuku lathi Shembe le ndawo lele kuyona suka kuyona shintshela kolunye uhlangothi wayeseshintsha uShembe ubhombela istimela samampondo ngoba wehlaniphe kabe akekho oyiqili njengaye walala kwenye indawo mayevuka ekseni yavuka uShembe nayi le ndoda nayo iyavuka uShembe uthi uyazelula wathi mayezelula uShembe kwahlangana amehlo yasishayeka phansi lento wayesethi akabizwe bamtatazelisa bamthela ngamanzi bamvusa wavuka bafethu akuthina sonke sibona ubungcwele bukaShembe khona abantu abangaboni hlobo bafethu akuphela ukuthi umuntu mayesefike la kuvuka ukuthi yena ukulusa lokho engazathi kwasimosha kakhulu mina ngelusa
mina ngizalwa ubani atshekisa ikhanda azakhipha incegela ubani weshaya wengakhulumi nenye insizwa ubani uma wengakhulumi nenye intombi akungavuki leyo nsila labo bantu njoba sila sizogeza izono zabo amen awushayi futhi qedela lapho emzini waseGalili othiwa iNazareth yeah entombini eyayimiselwe indoda yeah igama layo linguJosefa yeah le ndoda ke uJoseph yeah wendlu kaDavide igama lentombi Maria seyiningi ke ngenyanga yesithupha ngithi inyanga yesithupha ubani asibali shonini kakhulu bantu abami ngifuna ukuthi nibale kahle bezwe abantu ukuthi kwenzakalani ngoMashi ya uJona ngithi siyabala jubale shonini phela sokulungile baba ngiyabona inkosi ikubusisa uJona ngenyanga ka9 ngoMashi ngenyanga ka9 ngoMashi kwenzakalani kwabe sokuzala lo msindisi abathi uyazalwa nangaleso sikhathi sehle sibusiso saqondana kwabe sokuzozalwa wayesebe ushembe lo wakuyena usebizwe ngamagama amaningi eshithi imizimba yabantu eshithi nezizwe ehambe ephuma engene efuna abantu abazongena izulu wazofika la ithi ke sengiyahamba sebembulele esiphambanweni uJesu uthi ke sengiyahamba ngiya esizweni esingazange sibizwe ngegama lami esinqulu uzivele obani abazinqulu uzivele obani yithi laba obani intathuthi yithi laba obani omagaba ngevangeli yithi laba Kake besithithe noma bengaphathi imithi enzima kakhulu besishunqisela ngayo besenza lokho nalokho bojike bethuke thina asenzeki lutho uyazi mina ngendlela sebengishaye ngayo kuyakuze ngithi angisho ngithi ke ngithi hawulami laze lafika kamnandi hawulami laze lafika kamnandi layididindu laze lafika kamnandi ngoba ngifika ngoshebe amen bahlulekile akubona bonke abantu abeza la bezothatha amafutha namanzi abafuna ukuphila kodwa abanye bafuna ukushaya nina ngawo thina ngawo yabona uma ulala bowenza umthandazo wokulala nokuvuka ngoba ushembe wenza isimanga uthi uma ngabe wenza umthandazo wokulala uthi lala nathi namhlanje ushembe wehlisa amanethi asezulwini anezifo zasezulwini zokuthi wena ucashe ungabonwa abantu noma kufika umuntu ephethe inganoni iNazaretha lisiphathi spam uyabona nje uma uyiNazaretha uphathi spam khohlwa ayikho lento yakho ngelilanga uzodutshulwa ngaso leso spam ushembe uma efika bathi abamthathana ibhamu noyiphoso olwandle ngoba umuntu inhlanhlathu enesibhamu umuntu oyikholo nesibhamu ubiza esinye isibhamu singene la umuntu ophatha umuthi ubiza omunye umuthi uzothi mabemdlisa afe kodwa uma ungawuphatha umuntu uzothi mayidlisa uphathwa isisi kuphume ngezansi amen bakhala ngithi mina hey angifuni ukulethela iplate la lethwa mina lilungisiwe iplate lathi mase lifika kumina ngathi mina kanti sengathayima bese ngayisho lento esho babungu bani umfundisi leli yathempeli lengikulona mina angikho isikhathi esiningi khona elikangubane elase eMpumalanga amen noma bengaze bedideke ngokudideka abanakho kodwa elikangubane amen ilokhu ngafika nje ngihambi njengenyoka amen angisitholi isithuba sokuba sethempeleni ngiyasebenza manje ngigule ngagula kanti ngibizelwe emsebenzini ngasebenza amen ngaqashwa khona ngingaka malibonge unyazi lezulu hey hayi bantwana benkosi angisukuba mutha kodwa ngibonga lobu bukhulu bokuba nibe nezinto ezikhala kahle kanje hawo madoda kithi nisho ukuthi madoda ukhona umuntu ongahlupha kunje ethempeleni ukhona umuntu ongahlupha kumbomama khona umuntu ongahlupha kunje emakhosazana khona umuntu ongahlupha kanje kunje kanti uthi khona umuntu ongahlupha kunje ethempeleni uyayibona lento mayikhali yenzani lento uthi omunye ngizwa ukuhlabelela kwalabo abantu akufani nokwezinye inkonzo kodwa lokhu kuhlabelela uma ngijula ngithatha umcabango wami ngicabangisisa ngiphakela nenhliziyo kodwa kwenzeka into engayazi kuthi angikhale ngizwa usizi